Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samana na itanod na ikiya pakapasag sumbayang sa luhur. Patay ada tano pa na imada sa giyang kaya mimbar. Na sumbagan tano agiyang ko sa akong mga pagaritan. Di tano niyan pamatuan sa ano man ini. Tau po luluwa Yang itu ke kuasa meranaw niyan. Agi ako na ihidag dyan di sumbayang. Na di tano kup, di tano pekimo, di tano tutup. Why? Pagneron nas wallah subhanahu wa ta'ala na ay pagilian yan si kutaw na sa puso yan. Why? Amay kumitigumpi agyan kung tuwa puso ka na api ang tunoon ni masusulot ka anditan. Asar ka pasa sa pangansa orat ka. Ikadua na asar ka di makasupak kung agamatan o agama Islam. Kenapa kagi kikimu ka tututubo ka na terima anu Allah agyan kau tuwa pamanana na sambayang ka. Why? Kenapa kaki kimun, kenapa kaki tutup, na terima anu Allah ageng kau tuai sambayang ka. Apia antu na isusul tenak asara ka makasih sapang kasaurat, asar ka di makasih supaku agama tanu agama Islam, na terima anu Allah subhanahu wa ta'ala amai kusuk ka, na titagumpia, amai kusuni ataka, na titagumpia, ya waka amatia pagaria. Pagi-pagilin wallah na kenapa beso buntal, aku kenapa beso ditarn, kenapa beso kapakatu tutup, aku kenapa beso kapakakikimun kaso puso na upuan titagumpian na gitu pagilin wallah subhanahu wa ta'ala. Why?